Empeza sempre cun tremor, un asubío constante a frecuencias altísimas. As pantallas anúnciano de maneira obsesiva os días previos. Tormenta eléctrica da hora cuarta á quinta, permanezan a cuberto. Logo ven a interferencia. Todo, canto ven os ollos, descomponse en arestas movedizas, o que os antigos chamaban glitch. A cor estoura frenética e custa termar do corpo. Durante esas horas, os cantos dentados das nubes son terriblemente perigosos. Un tren pode descarrilar sobre a terraza do bar e a casa percorrer nunha parábola varios kilómetros sobre o mar, para despois regresar intacta.